नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम अम्मा बाद। I am a student of Fazlul Quran Children Academy. I love our academy because this academy teach us better ethics and also teach us secular and religious education. I pray Allah that make our academy more advanced. I hopeful that inshallah I will become Hafizul Quran, Ghalimuddin, and I will educated person, and I will do duty for our country and religion. Wassalam.